fryma dhe shpirti i njeriut janë e njëjta gjë apo janë dy gjëra të ndryshme? Ne adërfe, το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου είναι ίδια πράγματα ή έχουν διαφορετικά μεταξύ τους? Το πνεύμα και η ψυχή είναι ο εσωτερικός, ο άφθαρτος κόσμος μας. Fryma dhe shpirti është njeriu i brendshëm, nuk duket, është i padukshëm. Δηλαδή ο άνθρωπος αποτελείται από το σώμα που είναι από ύλη, είναι από τη γη. Do të thënë njeriu përbehet nga ky trup, nga ky mish, nga kjo tokë. Αλλά έχει ψυχή και πνεύμα που τα έδωσε ο Θεός. Por ka dhe frymë dhe shpirt që i dha Zoti Perëndia. Η ψυχή με το πνεύμα δεν χωρίζουν ποτέ. Shpirti nga fryma nuk ndahen kurrë. Το σώμα είναι αποχωρίζεται. Γι' αυτό όταν χωρίζεται λέει θάνατος. Θάνατος σημαίνει αποχωρισμός. Χωρίζει το σώμα από το πνευματικό κόσμο. Kur vdes, domethënë trupi i njeriut, atëherë ndahet shpirti dhe fryma, domethënë largohen nga ky trup. Kjo quhet vdekje. Αυτούς τώρα που θα αρπάξει ο Κύριος θα τους φέρει μαζί του, λέει, όταν θα έρθει. Ata që kanë vdekur në besim, thot fjalë e Zotit, do t'i sjelli bashkë me veten e tij kur të zbresi në qiell. Θα τους φέρει μαζί του γιατί είναι με τον Κύριο τώρα, αλλά είναι σαν ψυχές. Do t'i sjelli bashkë me veten e tij, sepse tani ata gjenden atje e lartë në mbretërinë e qiellit, vetëm si shpirtra. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη στην 5η σφραγίδα, είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο του Κυρίου. Për këtë arsye thot tek zbulesa, pash në altar shpirtrat e atyre që kishin vdekur. Për Zotin. Πώς τις είδε? Άρα είχαν σχήμα. Si i pa, domethënë, edhe ato kishin një formë. Είχαν φωνή γιατί μιλάγανε, ως πότε δέσποτα Άγιε και αληθινέ δεν εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης. Kishin edhe zë, thot, sepse thanë, deri kur o Zot Perëndi, nuk do marrësh hak për, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe. Και αν θα διαβάσουμε και στο τελευταίο κεφάλαιο στον Εκκλησιαστή, Në qoftë se do shikojmë edhe tek kapitulli i fundit i τελευταίο κεφάλαιο Εκκλησιαστής λέει στο εδάφιο 6 και 7. Po te kapitulli i fundit thot te vargu 6 dhe 7. Ναι, αδερφέ. Ναι, για διαβάσου το 6 και 7. Kapitulli 12 tek predikusit, rreshti i 6 dhe i 7. Kujto krijuesin tënd përpara se të kputet kordoni prej argjendi, të thyet vazoja prej ari, të thyet shtambat e burimi dhe të bëhet cop-cop qikriku në pus, dhe pluri t'i kthehet tokës siç ishte më parë, dhe fryma t'i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Βλέπετε εδώ τώρα λέει ότι επιστρέφει το πνεύμα στο Θεό. Shikoni se çfarë thot vëllezër te rreshi 7, dhe fryma t'i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε σαν ψυχές. Te zbulesa shikojmë që janë si shpirtra. Αν θα πάμε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος, Në qoftë se doni të shikojmë tek Thessalonikasve 1, να το δούμε από μέσα το εδάφιο αυτό. ta shikojmë
këtë pjesë brenda vargjeve të fjalës së Zotit. Είναι το εδάφιο 23, 5-23, για διάβασε το. Kapitulli 5, rreshti i 23. Te një Thesalonikasve, kapitulli 5, rreshti 23. Dhe Perëndia i paqes ju shenjtroftaj vetërsisht dhe gjithë fryma juaj, shpirt dhe trup, të ruhet patëmet për ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Këtu na mëson fjalë e Zotit që njeriu përbehet nga trupi, shpirti dhe fryma. Αυτό που χωρίζει τώρα είναι το σώμα. Αυτό λέμε θάνατος. Ajo që ndahet është trupi, thot. Kësaj i themi neve vdekje. Θάνατος είναι αποχωρισμός. Χώρισε δηλαδή το σώμα από το πνεύμα. Pra është momenti që ndahet trupi nga fryma. Χωρίζει το υλικό μέρος αυτό του ανθρώπου από το πνευματικό. Pra ndahet kjo pjesë materiale, ky trup nga ajo frymore që Zoti ka dhënë. Όταν τώρα θα κατέβει ο Κύριος, λέει, θα τους φέρει μαζί του όσοι είναι εκεί στον ουρανό. Edhe na mëson fjalë e Zotit që këta që vdiqën në Zotin do t'i sjellë bashkë kur të zbresin në qiell për rrëmbimin e kishës. Και θα πάρουμε νέο σώμα. Dhe ne thot që do të kemi ngelur gjallë në besim deri në atë kohë, deri në atë moment, do na japi trupa të rinj të paprishëm të vdekshëm. Συγγνώμη. Εδώ τώρα μας λέει ότι το πνεύμα, λέει ο Σολομώντας, ότι πάει στον Κύριο. Këtu, sikur se tha Solomoni, fryma do t'i kthehet Perëndis që ka dhënë. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε οι ψυχές να είναι στον Κύριο. Tek zbulesa shikojmë që janë shpirtrat atje te Zoti. Αυτό δεν χωρίζει, είναι μαζί. Kjo nuk ndahet, domethënë fryma nga shpirti nuk ndahet, janë bashkë. Όταν δηλαδή λέει ο Σολομών πάει το πνεύμα στο Θεό, είναι και η ψυχή μαζί εκεί. Kur thot Solomoni këtu që shkon fryma i kthehet Perëndis, është edhe shpirti bashkë. Όταν βλέπουμε τις ψυχές στον ουρανό, βλέπουμε ότι έχουν σκέπτη σαν ψυχή. Ότι έχουνε? Έχουν και πνεύμα, δεν είναι μόνο ψυχή. Pra ata që thot fjalë e Zotit këtu te zbulesa, kanë edhe frymën, kanë edhe shpirtin atje ku janë. Γιατί ζητάνε δικαιοσύνη. Ως πότε, Δέσποτα Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα μόνο από τον κατοικούντον επί της γης. Merrni me mend që atje ku janë kërkojnë drejtësinë, prandaj edhe thot edhe këtu fjalë e Zotit, ata thonë, deri kur o Zot, që je i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë edhe. Άρα το πνεύμα και η ψυχή δεν χωρίζουν ποτέ. Pra si përfundim, shpirti dhe fryma nuk ndahen kurrë. Amen.